أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كريتما شبان هيشا وقهدارنا عزيز ببرنامج كانوا دويسان بيش بريوانا كائنات ده چشته هایی جعرده حتى آسیمان و چشته نابیناوان ده چه چشته گو بروح بن و چه چشته گو ام بجنا جمادات بروح بن هر چشته کی معلومه ماده وانا کی هنه جماده کی تتیتینا شکرن و ایگو وان چشتا تننا میدانی هر مخلوقات کی ذره که ویهش ذره شده بد معلومه او ذره تنا جمع بدو وان مخلوقات شده کن وکا بنائیه کی وکا آباییه کی چواگو ام بیجن شکورا یانجیش طولا شده بن شپریکتا شده بن هر وها مخلوقات شی ذره هاتنا خلقانده ایدی استاد ما دبیجه دبی اوان ذره گو بچعب ناینه دیتن گو مخلوقاتا تیننا وجوده تیننا میدانه دبی او بخوشی حبونا خدا بمدنا اثبات کرد اوان ذره هانه که چه ده حرکت خوده چه بسکنا خواه توک استاد ما دبیجه دبی نورا توحیده بمدنا ناس کرن وکا نورکی شوق ددن دبیجن با خدا هیا ایمان ببینن اوان ذره های گو وان مخلوقات هان چه دکن تدمیزینی وکا هستاکی وکا زاناکی وکا ماموستکی ایشی خود پیکتینن معلومه اوان ذره گو وان مخلوقات هان چه دکن ده ایشی خود هستانه تدمیزینی یعنی وکا مهندسکی چاگو آوایی که چه بکه پیلانا و چه دکه و پیلانه دسته هستا دسته عملا اوان عملو هسته هانه که لوه پیلانه دمیزینن چاوا و بینایی بکی مانی شدکن اوان ذره های گو مخلوقاتا چه دکن تفک بزانبون پیشی هان دکن بزانبون دکن یعنی وکا گو چعبه وان هبن وکا گو امبیجن گو هیوان هبن وکا گو امبیجن یعنی کاربن بتفکرن به شکلی زانا و ماهرن ده ایشی خوده تدمیزینی ت امبیجن دندکه که داره تدابیجی عرده تدمیزین او دندکه داره دبه دار یعنی چوا دبه دار چوا زانا وان چقلا چیکه وان فیکیا چیکه یادی جی ام بین داره که سیوی جدما خلقیتا انسانیت حتی ایرو شکلی و شمالی و طعما و بهنا و نگو هریه اوان ذره گوه سیوی چه دکه لازمت زمان درباس بوی ده چی قصدار هبن پیلان و پروژه وان توکا بزانبه و ایگو وگا حالی حاضر سر روی عرده ایوان جی بزانبه یاد دوا جغینی وی داره اوان داره پرتقال ایدی فلان لازمه وان جی ناز بکه جبر چی جی؟ جبر گو او ذره گو دارا سیوه چه دکه او ذره دارا هنانه شدکه معلومه عرد مثلا بجنه بشد که اب عرده هانه که اوان ذره گود ناوا عرده دنه اوان توخم و طوه گود تینا آویته ناوه توکا لگورا خصوصیت وانه که ام بجنه وان چه دکه ایدی او ذره هانه که لازمه وان توکا بزان بن ناس بکن ایدی معلومه دورته بره هنه یا تبیجی اف ذره هانه که زحف زانانه چند حب انوورسیته خوندنه
و bi sala şixulîne, karkirine, xebatkirine bûna hostayê vê jî. Ev jî nemimkün e yanî. Çima jî? Hostayek zane îşekê bike. Ev zerrê hanekê bi milyona îşa dikin. Bi milyona îşa dikin. Dilêmêjin nefers kim av ew jî anasirek ji van anasirê got mexluqat jê tên şêkirin. Di temamê mexluqata de em bêjin av heye, hîssa avê heye. Ev ava hanekê em bêjin tirşbûnê dide hinarê, şîraniyê dide sêvê, em bêjin tûjiyê dide tiştekî dî, bîberê. Em bêjin ew zerre dikeve kîjanê de di wir de em bêjin di tevgere û îşê xwe jî bêkêmanî pêk tîne. Ha lazim e tu bizanbî, lazim e tu vêbêjî jî gotbêjî ev zerrehan ew bi xwe dike, ew bi xwe dike, ya ewil ev zerra got bi çav nayê dîtin, got bi mîkroskopê ancak tu bibînî. Çawa van îşê zêdeyî qeweta xwe dike û çawa van teveka nas dike. Ev nakê misala îro ji bo maddeyekî, ji bo em bêjine branş, di branşekî de tu bibî zana, lazim e tu îşê xwendina wê îşî bikî bi 15-20 sala, 30 sala heta got tu têne bibî zana. Îdî ev qas mexluqatê hanekê, ev zerre hanekê çawa van teveka dizane. Dibe rojekî di dibistanekî de, di üniversitekî de profesorek hebûye. İdî ev profesorihan jî di wê üniversite di wî qismî de ê herî mertebayî bilind jî ew e. Yani di wî qismê, yani serokê wê qismî ye. Ev qism jî qismê dara em bêjin geyaya van tiştê em bêjin ew yani gojevê çê dibin. Dibe xwendevanek tê cem vî profesorî dibêje ka ev tovê got destê min, ev tovê çi ye? Dibe ev profesor dibêje ka ez ê ji mamosteyê xwe pirsim. Ev xort şaştmî ya, dibe di vî qismê han de ê herî profesorê mezin ev e. Ji ser wî jî profesorekî dî tune ye, ev ê ji kî pirse? Dibe mêcin wisa firaxekî de hinek xwelî heye, wî tovê dabêje navê, dibe piştî çend rojê dî were ez ê ji te re bêjim. Piştî çend rojê tê diraje, dibe wela ev tovê te tovê sêvê. Dibe mamosteyê min wisa ji min re got. Xemîzin? Ev însanê han ji bo xatirê be profesor, belkî zêdeyî 30 salî xwendî. Zêdeyî 30 salî. Di 30 salî de em bêjin hê nizanîbû ew tov ji bo çi ye. İdî evan xweliyê ha, ev erda ha, got temamê em bêjin nebatata, dara, gula, çîçeka nas dike. Çawa veq qas elma tevhîn kiriye, elmê teveka zane. û dikeve çi de evan zerrê got van eşya çê dikin, şeklê wî distînin. Ferz kim dikeve zikê em bêjin mozê de hûngivê şîrîn didî de, dikeve zikê mar de jehriya wî çê dike, dikeve zikê çêlekê de durî huzura we şîrê wê çê dike. Xemîştinin? Dikeve kur de zane ew ê çi bike. Yani gelo evan zerrê han çawa van şixulê han teveka zane û pêk tînin. Ferz kim zerreyek dikeve zikê me de jî em bêjin çavê me pê dibîne, lingê me pê birêve diçe, zimanê me pê diştexile. Xemîştinin? Guhê me pê seh dike, qelbê me pê dişixule. Her zerrê han got dikeve kur de wî şixulî pêk tîne. Gelo evan zerrê han van ji kur dizanin çî wan hîn kiriye, çî wan elimandiye. Eger dibêjî ew zerre bi xwe dikin, wêngî îşê te zor e. Gelek tu van tevveka îspat bikî. Çünkü lazim ev zerre hanekê bibîne. Aqlê wê hebe,
سر بيجم صاحبك زاناي في إشي با أو زراغو بتشعب ناي ديتن شوا أيوبان إشي هان تبكا بك أقد توها بيجي إشي تزحمت لبالي ريكا دي هي قد بيجي أف زريهان مأمور رب عالمين وأوان أو وظيفة رب عالمين دايا وانا كيف بيك آنينا تنجي إيش تأوينك هيسان جبر تجي جبركو أف ربي هان ربك وهارنجيغو كائنات بأمري ويدقرا الكائنات ده هرچش بأمري ويبيكتي هذاك آيات القرآن قوتي استعيذ بالله إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون دبي دماغ رب عالمي أم بيجن تشيبونا تشتكي بخوا زجيرة بجا كن ببا فيكون أوجد با أجت وها بيجي إيشت إهيسانا تبيجي أفزر رهانا كي بنابي خدا إيش تكن البابا إيشك زحمتنا بقول بسم الله بسم الله دس بيتكن دمجو الشغل خد قدين بيج الحمد لله يا معيشة وخلاص كير أجت وها بيجي شو رب عالم يجد القرآن بيروزا قوتيه سيد بالله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أو ما يقول أرض آسمان ده هنا هي بتمامي تسبيح رب العالمين دكن ذكري ودكن ها أجر قلت توها بيجي ودمي أم بيجين إيشتا هيسانا إدي تفع ميقو أف زريهان تذك ذكري خدا دكن أو زريد نابا مدى بخجي قو بتشخاص بيجمار زرهنا بدنا ما بخوا وكا ذكر خانك وكا مزقفتك يقو وكا وذاكر يقو تيدا ذكري دكن اوان ذره دناب مدجي تب ذكري خدا دكن ذكري يزدان دكن دبيجنا بسم الله دسبيكا تبقرها خدا دسبيكا شغلي خدا ودما شغل وكاري خوجي خلاص دكن دبيجنا الحمد لله تمام مخلوقات الدنيا بفي شكل تمام مخلوقات الدنيا لبالي مخابن او انساني قو بقيمة ورب العالمين وكري اشرف مخلوقاتا مصدر مخلوقاتا قد احسن التقويم دوي تشيكريا اگر او انسان جبه ذكرهان دور بمينه قلو او انسان چخاص انسانا كي كيما جو قدري وناك جوان زراجي كيم ترى او ام بيجن نزم ترى دبي روكي موسى عليه السلام غازنا خوتك ربي عالميرا بجي يا ربي ابتشم ميش انت شكرنا ميش ابان ميش يقو انسان عاجز دكن قال كمالا وهي ويا ربي تهندك شكر ما ديسا دل ما ابو لبري يا ربي تهنجيت الزحفي شكرنا يكتي امبرا والدنيا ديتي امبرا والدنيا ديتي يا ربي ابتش ما تبقى شكرنا تبي ربي عالمي بيجي اي موسى اوجي غازنا خوتكن تبي تشوا دبي والله اوجي غازن دكن مشي غازن دكن دبي يا ربي تأذ انسان صار مزنج بوش شكرنا اواسري واي مزن دبي يا ربي اما بيستري واي يصب تشوچك ام حر دائم تسبيحتك ام ذكرتك يا ربي اف انسان هاي صار مزن تلبيجين ذكرته غافله تنبل وكسلان اشتاعتي ترى يا ربي ام بيجن اسيان كاره تش ما تعرف شكل يا ربي دبيجن او ماشي هان او جي غاز ناخذكن دبي ام بيستري خوي هاي بتشوك ام افقاس تسبيح دكن يا رب اگر او سريب مرابيا او سري مظن مي بحزار زمان مي تسبيح كرونا هروكي مالي باتاي راح ما خذ لي بقول مولود خذا يا كردي دبيجا دبي من حبن سحسد حزار ازمان ودف يكتمي غافل لمي نمروز وشف وصف حسناتا ببيجم صبح وشام صد قيامت دي بجنا جناتمم دبي يا رسول الله عليه السلام اگر سيست حب زمان ودفي من حبن واز بشب وروش استسبيحي تبكم الذكر تبكم يا رب دبي صد قيامت دي بجنا جناتمم دبي بس صد قيامت شسر بدرباس ببن
لبالي از هیج از ذكرم ذكرته خلاص بكم إذا وكذا مثال هان دبي تشبيه خطاتنا با دبي ماشي دبي يا ربي اف سري هاي مازن اگر بمرا بويا دبي مي بشورو بحزارة زمان مي تذكر كلمة يا ربي استاذ ما في مثال هانكي اللمعالار ده دبيجت بوتقا خوي اللمعالار ده اللمعا بيستو حشتا دبيجه إدي هاتا فعميقو تمام مخلوقات دبيجنا بسم الله دست بيكا إشي خدا ودما خلاش دبيجنا الحمد لله بسم الله والحمد لله يعني تسبيح خدا دكن إجا أف إنسان يقو ده تسبيح كرنا ربي عالمي ده قو عاجزة قو تنبلو كستانة جير قيد نعيبة پیغمبر عليه السلام بخوا روجه در روايات كده حفته جارا در روايات كده 100 جاري قلتي استغفر الله تسبيح خدا كريا توبة استغفار كريا ربي عالمي را وربي عالمي جرى قلتي استعيذ بالله فاعلم أنه لا إله إلا الله أي محمد عليه السلام تبزان با قو جغينوي الله بشرتو إله تنانا واستغفر لذنبك وجي قصور خوجي عفوا خب خواز أي محمد عليه السلام يعني چماجي معلومة مرتبة زانينا خدا هنا مرتبة معلومة إنسان بفي آخر خوي كيم نكار أم بيجن توحيدا إلهي أم بيجن بزان بربوبية إلهي تمام وصف أوصافنا كي أم بيجن بزان با معلومة چي قاس ربي خو ناس تكه او قاس دزانا قو جاهل مايا إيج بوي حياة خوي داوي بوسا بكيماني بكيماني أم بيجن بقصور تسبيح ربي عالمك من شا من زانب يا ربي أس بوشمانم أس عفوا خوش تتخوازم يا رب تمن عفو بكي والله من زانبو تجارنا أم بيجن إنسان بيجن والي كي جيكي يا جي رئيس جيكي جدول أيب أم بيجن نابيد بيسا لبلد ما تشباجاري وي إنسان رخبر چي قاس خبر ده أو قاس بيناس كر چي قاس خبر ده أو قاس بيناس كر اگر باش با حجه كرناوي زيادة با اگر نقنج با أم بيجن نفرتاوي جي زيادة با إذا إنسان جي دفت كائنات هاي قول صاحبي وي خدي وي ربي عالمي خالق وي ربي عالمي چی قصد كائنات الآيات خدا وأوان وصف أوصافه قد عيناوين السرية عرده قد ناس دكا ربي خود شيتر ناس دكا وقصور يخواب كيماسي أخوة جدر فين دكا من شوا حتى إيرو من أوقاس من جبير ربي هاي مازرة من كيماسي كر دعيبا تعاتينا كده جخوا دماغو أمن مشتكين أم بيجنا إياك نعبد وإياك نستعين يا ربي أم بتني اشترى عبديتني يا ربي أم بتني اشترى أم بيجن أم اشتري أم آلي كاريد خوازن دبي السبب بيناكيج معلومة إنسان بالتانية اللي بلي يعني بيجي يا ربي تما نعبد أو نونا تسرف عليه نعبدو نستعينو نفس المتكلم مع الغيرة يعني أم يا ربي معلومة إيقود خوينا بالتانية قالك بيجي أعبدو ياجي أستعينو شو ما قلت يا نعبدو نستعينو دبي جبلقو أب إنساني هان يعني بالتاني عاجزة قو أم بيجن ربي عالمي تسبيحي بك واشترى بيجم عبادته ونكي بك بيجي يا ربي أجد ما فانا كذا يا ربي أز عاجزم أز نكرم يا ربي فان مخلوقات تيدي أجب وامر يا ربي أز عبدتيات دكم الشر مزارم يا ربي وأز أم بيجن أز نكرم بحقي أز عبدتيو أم بيجن عبدتي اشترى بكم يا ربي إديش بوفيه كي قالت ما شبانه هجاقو هدارنا عزيز كائنات دا اوان زريقو بتشعب ناينا ديتن او زره بخوجي تسبيح ربي عالمي ددن وهبونا ربي عالمي مدنا زانين جبرقو اوان زري هانكي
اوان شغل و کار و عمل گو دکن او ناکه نکارن ام بیجن بوی جسا خو وان ایشی های مزن بکن زیده ای قوتا خو بکن زرده که بچوک چاوی دارا مزن سرسری خو حلی کرا چاو ام بیجن وان چقلی و چه بکه پلی و چه بکه ها تفهمه گو اوان ذره هانکه توک تسبیح خدا دکن دسپیکا شغل خدا بیجن بسم الله و دمگو خلاص تکیج بیجن الحمدلله ایدی اگر گو اف ذره هان تسبیح خدا دکن ذکری بدکن نعیبه نشرمگو اف انسانی هایی کو اشرف مخلوقات احسن التقویم کو رب مویش ان شکلی هری شکلی خوشکو ام بجن بلن موی خلق کریه او انسانی خودی بان وصف و اوصافه ذکر یزدان ذکر خدا رب خو ام بجن دور به کیمانی بکه قصور بکه عبدیت یا رب خدا نشرم جیره نعیب جیره ها اگر گو ها بکه جوی ذره گل برچعب نای دیتن گو میکروسکوپ انجا انسان ببینه جوی ذره جی حقیرتره بچوکتره بقیمتره شبرگو او ذره بخوجی تسبیح رب عالمه ده ذکر رب عالمه ده که ماسیه ناکه کلی تماشابان هیجا و گوتارن عزیز دیسم هاتن داویا برنامه که خویدی حتی برنامه که دیم هاورا بن بمین دخوشی ده امانتی خدا بن ام جوهی بیا دعا دکن السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.